Present Perfect Continuous. Upitni oblik. Upitne rečenice u vremenu Present Perfect Continuous se grade upotrebom pomoćnog glagola have, koji može imati i oblik has ukoliko je u pitanju treće lice jednine, subjekta, participa perfekta glagola to be, odnosno been, i na kraju dodavanjem glavnog glagola u infinitivu na koji se dodaje nastavak ing. Primjer za to je rečenica da li si kuvao, odnosno have you been cooking. Pogledat ćemo to kroz primjere za sva lica. Ispred svih lica ćemo dopisati pomoćni glagol have, osim ispred trećeg lica jednine, gde ćemo napisati has, a zatim ćemo posle subjekta dodati been i glavni glagol cook, na koji ćemo dodati nastavak ing. Sada ćemo da vidimo šta se dešava kada u vremenu Present Perfect Continuous rečenicu prebacujemo iz potvrdne u upitnu, kako biste bolje zapamtili do kojih promjena dolazi. Da bismo rečenicu You have been sleeping prebacili iz potvrdnog u upitni oblik, sve što je potrebno da učinimo je da zamenimo mesto subjekta i pomoćnog glagola have. Ako imate još nedoumica u vezi sa vremenom Present Perfect Continuous, pogledajte i ostala video objašnjenja za ovo vreme na sajtu virtualnaučionica.com, a ukoliko ste razumeli kako se ono gradi, registrujte se kako biste mogli da uradite interaktivne vežbe na sajtu i proverite svoje znanje. Ukoliko vam se sviđa interaktivna gramatika engleskog jezika, kliknite na dugme subscribe i preporučite na svima koji imaju želju da nauče engleski jezik.